F1 Rwanda turabasuhuje rero tubifuza kuba mumeze neza mwese. Sasa rero hano gahunda ihari muri weekend yashize hari gahunda ya Qatar Grand Prix, imwe muri Grand Prix ebyiri za nyuma ziriho ziragena uko ibintu bigenda. Sasa rero ku bufatanye nabo bita Asiri Motorsports nibo boroganije igikorwa no muri Kigali aho bita Seed Kigali, niho boroganije igikorwa cyo kwereka abafana bose ba F1, niho twahuriye hariya Kimihurura. Asiri Motorsport bati muze twegerane, bajyaga babipanga bibera muri BK Arena, this time byari byabereye ahangaha Kimihurura. Baratwegeranya, hari ibintu byinshi twarebeye hamwe Qatar Grand Prix, ariko icyo kunywa ibintu byose byari bihari, murabibona ko nanjye nari niteretse. Icyo cyo kunywa ni icyanye kabisa. Hari imikino myinshi izo bita za Lego, hari amarushanwa yo kubaka imodoka, ibikoresho byose byari bihari, ukaba wakubaka imodoka, kantu kagakinisho k'imodoka ukagenda, ubwoko bw'imodoka iyo ari yose baga babyubaka. Abantu bariho barahevinga fan, urabona bari abantu benshi bahari kabisa, abana, abakuru, abantu bose. Hari n'imodoka bazanye y'amarushanwa igiye, hari ubwoko bushyashya bw'amarushanwa bugiye kuzajya buba bwizi modoka muri kubona ziri ahangaha, zenda kumera nka Katari cyangwa se ziri hagati ya Kati na ziriya modoka za offroads. Nibyo rero byari bihari kabisa. Uwo bita Jaffa n'umukobwa mwiza cyane w'umunyakenya nibo bari bapanze kutwereka iga Grand Prix ya Katari. Probably ko bazanatwerekana Grand Prix ya nyuma ya Abu Dhabi kabisa, igomba kuzaba ica impaka. Naho rero wababonye umufana wa Max Verstappen uramubona hariya hirya, kuki ntafashura hirya wa Lando Norris karakana kari kambaye McLaren, aba Ferrari bose bari bahari, ibintu bimeze neza cyane. So rero shout out to Asiri Motorsports, ibintu bari gukora ni ibintu byiza cyane kabisa, ni ibintu twebwe twashimiye nk'abantu bakunda cyangwa bafana F1 mu Rwanda. Gusa icyo nabonye abanyarwanda baracyari bake, abantu benshi n'abanyamahanga nibo bakunda uyu mukino, ariko nta kibazo, byo ntacyo bitwaye, ibintu bizagenda bicamo. Rero tubanze tunyuremo iyo bita Qatar Grand Prix yabaye kwa gatandatu. Expectations zari nyinshi cyane, abantu twari twiteze ibintu bigiye binyuranye, ariko tutari twinjiramo nkuko bisanzwe. F1 ubundi umustar aba yamanutse yaje kwirebera izi modoka za mbere zihenze kandi zinyanyura kurusha izindi ku isi. Rero Qatar abastari bari bamanutse benshi cyane kabisa, benshi kabisa. Urugero ni nk'uyu mukobwa, ni umunyamideli, ndatekereza ni umukinnyi mu filime bamwita Mai Jama. Hanyuma hagakurikira uyu baramuzi bamwita Serena Williams. Uyu nguyu abantu benshi baramuzi, yakanyujijeho, yari umukinnyi wa tennis wa danje w'umugore Serena Williams, we na murumuna we bitaga Venus Williams. Bagaba bari abakinnyi ba tennis bakomeye cyane, ariko ubu ntibagikina, bararitarinze. Yamaze igihe kinini ari number 1. Serena Williams afite ama Grand Slam menshi cyane, tabara n'umustar wo muri tennis. Hanyuma yiwe hari uyu nguyu bamwita Rio Ferdinand, baramuzi. Uyu nguyu yabaye international England player, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Abongereza, ndetse aba n'umukinnyi ikipe ya Man U, mu defense bakomeye cyane muri Man U, yahaje avuye muri Leeds. Abantu bareba ibya football baramuzi. Uyu rero we ni Novak Djokovic kabisa. Novak Djokovic nawe yari umukinnyi wa tennis, yabaye nimero ya mbere inshuro nyinshi. Ejo bundi nibwo abo bitabaye Nick Sina n'aba Alcaraz bamukuye, ariko yamaze nk'imyaka 5 guhera nkuza 2012 cyana 4 kuza kugeza ejo bundi za 2020 yari we number 1. Kevin Hart umukomediyo, umunyarwenya ukomeye cyane, ndetse akaba n'umukinnyi w'amafilime. Abantu muramuzi mu filime menshi ndetse na stand up show, abantu bakunda ibintu by'urwenya. Abangaba barabuza abastari bari bahari. Hanyuma hakazaho rero kabuhari we ukomeye cyane bamwita David Beckham, ariko ngo ugomba kongeraho kuko ejo bundi bamuhaye umudari wa knighthood. Uvuga ko rero nyine David Beckham ari umuntu, ari umwe mu bantu bakomeye b'ubwami, bamwita Sir David Beckham. Akaba ari umukire ufite ikipe yo muri Major League Soccer, champion y'Amerika football. Afite n'ikipe bita Miami, aho ikipe yaguzemo na Messi. Urumva ko n'umuntu ukomeye cyane, ikipe n'uva ari n'iya mbere mu hariya. Ubwo rero
Qatar urumva ko umusitari wese yari yahamanutse ameze neza. Hanyuma rero Qatar ubwo babikubiseyo amaresi arenga 22 yose bamaze kuyakindura. Mu kuyakindura umwongereza bita Lando Norris utwara McLaren ni wowe wari ubayoboye, aho yari afite amanota yarusha gwa kabiri amanota 28. Abakabiri bari babiri yari Max Verstappen ndetse na Oscar Piastri nawe n'umwana w'umunya Australia utwara McLaren. Abantu rero mbere yo kujya muri Qatar bakaba bati Qatar hariya Lando Norris niba yumva ashaka championship nakore ku buryo abo bajene abajya imbere abarusha amanota 2. Hari sprint race. Qatar iri mu duce twatoranyijwe ko azajya beramo sprint race. Sprint race simaze kubasobanura ni kamini irushanwa nyine kamwe gatoya ugatwaye abona amanota 8, wa kabiri akabona 7, wa gatatu 6, bakagenda na barushanwa rimwe kugeza kwa 8 uhita ubona inota rimwe nyine bya nyuma nyine. Hanyuma rero muri iyo sprint race yaje gutwarwa na Oscar Piastri, wa kabiri ndumva yarabaye George Russell, hanyuma Norris abasha kuza imbere ya Max ko Norris yabaye wa gatatu, Max aba wa 4. Baza bahekeranye no kuvuga ngo mu manota biragomba kumurusha byibuze yongeyeho rimwe. Baravuga bati noneho muri race ubwo muzajye kugigirana agombaga kuzaba ku cyumweru nyine iyo bita Grand Prix race. Ku cyumweru rero bigeze bikubise mu kibuga Lando Norris muri qualifying ariko za Grand Prix yari yaje ari wa kabiri, Piastri ari we wa mbere, Max Verstappen ari wa gatatu. Race gitangira Max Verstappen abaciye kuri Norris, abantu twese induru ziravuze tuti ibi bibaye ni ibiki. Mu gihe ariko ubwo ngubwo bariho barasiganwa nyuma ya lap 7 imodoka imwe igira accident, haba hajemo icyo bita safety car ijyana n'ibyo bita yellow flag, no kuba abantu bahagaritse ibintu byo kugenda basiganwa bakagenda gake, babaha umuvuduko ntarengwa wabo kutarenza akenshi uba ari nk'ibirometero 80 ku isaha. Hanyuma rero iyo safety car yabayemo Max Verstappen abarusha ubwenge ajya guhindura amapine, bo ntibayahindura. Amapine yabaza gusaza ya Max yo akiri mazima. Max birangira atwaye irushanwa, dore ngaho aho yaje kuritwarira. Ariko nubwo no kuba yaratwaye iyo Grand Prix ya Qatar harimo inkuru kuko yagabanyije ikinyuranyo. Inkuru cyane iri mu buryo hubwo Lando Norris atabashe no kuba byibuze nwa kabiri cyangwa gatatu, ikarangira yikubise ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 kwanga mu rutama 25 naramaze gukubitamo, Max abajoboyemo 13. Maze kujoboramo 13 n'ubwo ngo hasigaye 12. Bivuze ngo turaza kujya mu mibare ya ntuza ya Grand Prix hanyuma isiga ya Abu Dhabi. Max nayitwara, uyu Lando Norris ntaze muri batatu ba mbere, induru zizahita zivuga bazahita bamutwara championship hejuru nanone y'uburangara akoze nk'ubwo yakoze umwaka ushize. Ubwo rero dore ngo uri kumubona yaje yibere ku mwanya wa 4 ko kabiri haraje Piastri, gatatu Carlos Sainz. Abashoferi ba Ferrari bo bari mu manzaganya. Dore rero nuko nguko driver championship yubatse urutonde rw'agateganyo. Lando Norris aracyari imbere arusha amanota 12, Max Verstappen akarusha amanota 16, uyu nguyu Oscar Piastri wenyine. Nukuvuga ngo rero tutagiye mu bintu byinshi ubwo ngubwo abaferari babonye ko bibereye efyo ngiyo mu bishekere Lewis Hamilton na mugenzi we Charles Leclerc, naho ngaho umwe no wa 5 undi no wa 6. Nukuvuga ngo rero ukuntu ibintu bimeze muri championship race ya nyuma ya Abu Dhabi cyumweru gitaha kitari kino turimo, niho hazabera icyo twakwita deciding race. Noneho ubwo niho imiriro izaba yaka. Nukuvuga ngo rero ntari nagenda reka tubigenze gutya. Finale, the title decider, under the lights here in Abu Dhabi. Norris versus Verstappen versus Piastri. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. The championship can only be won by one, and it's...
rero umuriro ugomba kwakira hano Abu Dhabi kabisa icyumweru gikurikiraho. Nibwo induru zizaba zirimo ziravuga. Max afite resi 7 mu mufuka we, amaze gutsinda win 7 ndetse na Knowless win 7, amanota batandukanya ni 12 yonyine. Reka turebe Abu Dhabi. Oscar Piastri nta kintu kinini tumwiteze kuko simbiza yuko nawe aracyari mu mibare, aracyashoboka kuko arushuka amanota 16 yonyine na Lando Norris. Gusa iyo bigeze hano aho mugomba guhatana na kino gisuka ngo ni Max, kipe yose bigomba gukorera umuntu umwe wenyine utagira uwa kabiri.